Mumeze neza, reka nizere ko mumeze neza aho muri hose, aho muri mu Rwanda, aho muri mu mahanga, aho mutuye hose. Imana ihereza umugisha mwinshi cyane. Nshimira abantu mwese mwakoze subscribe, mbabwira ngo mwakoze igikorwa cy'ubutwari. Kuri twebwe ni byiza ndetse no kuri namwe ni byiza. Ndashima mwese mwakoze subscribe, ndetse niba nawe uri ubwa mbere ugeze aha ngaha kora subscribe kugira amakuru yacu aje kugeraho gatanu kuri gatanu, ibyegeranyo ndetse n'ubusesenguzi bwa politiki, ubusesenguzi bw'ubuzima busanzwe, byose bikugeraho gatanu kuri gatanu. Uyu mwanya ngiye kuba nkugezaho rero amwe mu makuru utigeze umenya ku bijyanye na communisme ndetse na capitalisme. Ngiye kuba mbigarukaho neza rero nkubwira umubano w'Ubushinwa ndetse n'Uburusiya ndetse na Korea y'Amajyaruguru. Ese byaturutse hehe? Ese nk'abakomunisite bashaka iki? Bagamije kugera ku ki? Ni gute Amerika nk'igihugu kiri muri capitalisme usanga rimwe na rimwe gihangayikishijwe n'umubano udasanzwe w'abakomunisite aribo Abashinwa, Korea y'Amajyaruguru ndetse n'Uburusiya? Ese ubundi iyi si dutuyemo uyu munsi, yaba muri Afurika n'indi migabane, ihurira he n'aya mahame y'imitekerereze ishingiye kuri politiki ya komunisme ndetse na capitalisme? Cyangwa se ibibazo byo mu karere n'ahandi byisanga hehe? Cyangwa se aya mahame y'imitekerereze agira uruhe ruhare mu bibazo biba hano mu isi, mu karere ndetse n'ahandi? Ari kumwe nanjye Jamari kuri mikoro za Urgent Update News. Abantu benshi bakunda kwibaza ngo mbese communisme ni iki, capitalisme ni iki, ese byatangiye gute? Ni gute nabasha kumenya igihugu kiri muri capitalisme cyangwa se communisme? Ubundi ihangana rya Amerika ndetse n'igihugu nk'Uburusiya byatangiye kera nyuma, mbere y'intambara ya kabiri y'isi, cyane ko turibuka amasezerano OTAN cyangwa se NATO, North Atlantic Treaty Organization, yasinyanye na Warsaw Pact ku ruhande rw'Abarusiya. Basinye amasezerano mu 1949 intambara ya kabiri y'isi imaze kurangira. Ndetse ibi ngibi byabaye kubera yuko muzi yuko ibihugu bibiri birimo Amerika ndetse n'Uburusiya byatsinze intambara ya kabiri y'isi nyuma yo gutsinda Adolf Hitler. Hitler baje no kumutsinda rero Ubudage bugamo ibice bibiri, bw'amajyepfo n'amajyaruguru. Amerika ifata amajyepfo, noneho Uburusiya bafata amajyaruguru. Ibi bihugu byakomeje kugenda bihangana cyane ko byari bifite amahame bigenderaho atandukanye muri politiki, ndetse buri gihugu kikagira imyitwarire idasanzwe cyangwa se influence mu karere, yaba mu Burayi ndetse n'ahanga muri Afurika. Guhangana kw'ibi bihugu ntabwo kwabaye kurasana igihugu kimwe kirasa ikindi, ahubwo habayeho guhanganira mu bindi bihugu nk'ibyo muri Afurika no mu Burayi, aho Amerika kimwe mu bihugu bya capitalisme yashoye amafaranga menshi, ndetse n'Uburusiya bushora amafaranga menshi cyane mu gufasha ibihugu kubona ubwigenge no guhangana na capitalisme y'Abanyamerika. Ibyo ngiye kuba ngarukaho n'ubundi bwatangiye kwigaragaza cyane mu Burayi mu gihe cya Industrial Revolution. Hano ni nahagana mu kinyejana cya 18 cya 19. Ndetse rero ikizwi nka communisme ni ibitekerezo cyangwa se ni igitekerezo cyatangijwe na Karl Marx mu gitabo cye yise Communist Manifest. Rero yatangiye mu 1848. Intego ya communisme ni uko umutungo wose ugomba kuba uw'abaturage bose, nta muntu ku giti cye ufite umutungo we. Ni ukuvuga ngo communisme yo uburyo ibayeho, nta muturage ugira umutungo we, abaturage bose baba bangana. Iyo byabaye mu Burusiya cyane ko wasangaga umuntu ufite imodoka atari ayitwara akageza mu rugo, ayisiga aho ngaho n'urufunguzo cyangwa na kontaki, undi yaba ari mu rugendo akayitwara. Ufite igare yagira hagiye akayisiga, n'undi akayitwara. Ngo communisme wasangaga nk'abahinzi barimo guhinga, bamara guhinga bagasangira n'abaminisitiri, ugasanga ibintu byose bararenganira, baranganya. Mu gihe capitalisme yo umutungo ugengwa na nyir'ubwite, private sectors. Ni ukuvuga ngo umutungo ugengwa n'umuntu, aho usanga muri capitalisme umuntu yikubira ibintu byose.
ugasanga umuntu ni umukire umwe, tuvuge nk'akarere, ugasanga umukire yirunzeho ibintu byose, abakene ni benshi, we ni umukire yirunzeho ibintu byose, ntashaka kubisangira n'abandi. Niba ari umukire azakingirwa n'abakire, cyangwa se arongora umukire mugenzi we, ntabwo ashaka kugira aho ahurira n'iki n'umukene, ahubwo yifuza ko n'ibyo umukene abitunga. Ayo ni amwe mu mahame cyangwa se mu mico y'abakapitalisite bakunda kugira. Mu gihe komunisme yo rero ubutunzi bwose buba bukontororwa na leta, nta muturage ugira ubutaka bwiwe, ubutaka bwose aba ari ubwa leta, noneho abantu bose baba bangana bagasangira ibyo bafite. Wakwibaza uti ese komunisme yatangiye ryari mu Burusiya? Komunisme yatangiye mu Burusiya ishyizwe mu bikorwa nyuma ya revolution ya Bolshevik mu Burusiya. Bolsheviki uyu ni uwakoze revolution mu 1917 ubwo habonekaga USSR, United Social Soviet Union. Izi ni leta zunze ubumwe z'abasoviyete zabayeho hano mu 1917. Ngiye kuba n'ubundi ngarukaho nkubwira uko ibi byose byagenze na influence byagize. Komunisme yazanywe n'umugabo witwa Karl Marx nk'uko nabikubwiye mu 1848. Uyu ni umugabo nkunda cyane, ni umugabo uvukanga mu Budage, wagize wakunze kugira amwe mu magambo n'amahame akomeye cyane yafashije Abarusiya kwiyubaka kugeza uyu munsi. Nyuma y'iyi revolution ya komuniste mu Burusiya mu 1917, Ubushinwa bwakurikijeho inzira isa n'iy'Uburusiya. Ubushinwa bwabaye inshuti n'Uburusiya kuva kera, ndetse na Koreya y'Amajyaruguru, cyane nko muri Koreya mu 1950 kugeza 1953. Koreya habayemo intambara ikaze byatari ikomeye cyane ku buryo Amerika yashyigikiye Koreya y'Amajyepfo, mu gihe Ubushinwa ndetse n'Uburusiya bwashyigikiye Koreya y'Amajyaruguru. Ibi rero n'ubundi ni komunisite yari ihanganye na kapitalisme. Nyuma y'uko ni ukuvuga ngo iyo ubonye uyu mugabo Kim Jong Un afata umwanzuro wo kumurika intwaro za kirimbuzi na za ballistic missile, ntago uyu mwanzuro afata wenyine gusa, ahubwo usanga harimo ukwaha k'Uburusiya ndetse n'Ubushinwa, kuko baba bahanganye na Amerika. Si ibyo gusa, abangaba barwanye mu ntambara nyinshi cyane, nyinshi rwose karondora, cyane ko nabanje kubwira amahame ya kapitalisme. Nakubwiye kapitalisme umutungo ugengwa n'umuntu ku giti cye, ibyo ngibyo rwose bibaho cyane muri kapitalisme, mu gihe muri komunisme yo ubutunzi bwose abantu babugira gute, babusangira. Ikintu ugomba kumenya gikomeye rero kuri kapitalisme cyangwa se kuri komunisme, ibi ngibi ubundi dukunda kubibona mu mashyaka ya politike cyangwa se uburyo abanyepolitike bayobora leta zabo. Iyi kapitalisme ni ibitekerezo byagiye biza buhoro buhoro, ntabwo byaje nk'icenzamatwara rya Karl Marx. Byo byazanywe n'umugabo witwa Adam Smith mu 1723 kugera 1790. Ni umufilozofe w'umunyashyaka wo mu Bwongereza, Scott economist, wari inzobere mu bukungu. Yanditse igitabo cyitwa Wealth of Nations, ni mu 1776. Gifatwa nk'inkingi ya kapitalisme, cyane ko ari mu myaka ya American Revolution mu 1776 muri iyo myaka. Ndetse hari umufilozofe witwa John Locke wavutse mu 1632 kugeza 1704. Uyu nawe umufilozofe w'Abongereza wavuze yuko abantu bafite uburenganzira ku mutungo bwite, private property. Yazanye imitekerereze yuko umuntu agomba kugira uburenganzira ku mutungo we, akagenga ibintu bye atari ngombwa ngo abisangire n'abandi. Ibi rero ni imitekerereze ya kapitalisme imwe ishingiye ko umuntu agenga ibintu bye ku giti cye, n'Abanyamerika babigenderaho. Karl Marx wo mu 1818 kugera 1883 ni umufilozofe w'umunyapolitiki w'umwanditsi wo mu Budage. Uyu bamwita ise cyangwa se fada cyangwa se umupapa washinze komunisite. Yagize ingaruka ku gihugu cy'Uburusiya ubwo havukaga leta zunze ubumwe z'abasoviyete. Uyu rero byaje gutuma cyane cyane nkanga mu Burusiya
nabwiye revolution yabaye mu 1917. Hano ubutegetsi bwa Lenine yarwanaga uyu nguyu Lenine yaje kurwana na Tsar Nicholas amukuraho, hanyuma aza gushinga ubukomuniste hano mu Burusiya. Tsar Nicholas wariho yari umwami mu bwami bw'Uburusiya, ariko aza gutsindwa na Lenine. Lenine waje gushyiraho communiste USSR communiste, hanyuma iza gukomerezwa mu butegetsi bwa Joseph Stalin. Joseph Stalin rero nawe yaje gukomeza mu butegetsi bwa communiste, hanyuma aba inshuti cyane n'Uburusiya uko ibihe byagiye bisimburana kuri communiste y'Abarusiya kugeza uyu munsi. Ibyo ngibyo rero ni ibintu uba ugomba kugira gute kumenya mu buzima bwa buri munsi. Hari intambara nyinshi zagiye zihuza capitalism ndetse na communiste, cyane nka Cold War, intambara y'ubutita. Amerika ikagaragaza intwaro za kirimbuzi ndetse n'Uburusiya bugakora intwaro za kirimbuzi. Ni ukuvuga ngo muri communism na capitalism hagiye habaho guhangana gukomeye cyane. Uburusiya bwavumbuye intwaro na Amerika ikagira gute ikayita iyikora. Amerika yakora intwaro ndetse n'Uburusiya bukayikora. Ibyo byose rero, iyo Cold War yakomereje muri communism na capitalism. Urwango rwabo rurakomeza rutumbagira kure cyane, ku buryo nubwo Amerika yazamutse mu idolari nyuma y'intambara kabiri y'isi, ntabwo Abarusiya nabo bacitse intege, barakomeje barakora biteza imbere, kuko bari barahombye, barashyira amafaranga menshi muri Cold War, ariko communism yabo ntigizahagarara, kandi bakomeje gufashwa n'Abashinwa ndetse baba inshuti zikomeye cyane za hafi na Korea y'Amajyaruguru. Si ibyo gusa kandi twongera kubona uburyo muri Vietnam naho habaye intambara ikaze cyane, uburyo Vietnam yo mu majyaruguru yari mu ruhande rw'Uburusiya, naho Vietnam yo mu majyepfo yari ku ruhande rwa Amerika. Hano rero ibi nabyo byagaragaje uburyo, ndetse iyi ntambara yo muri Vietnam mu 1955 yarangiye muri 1975. Amerika yari ku ruhande rwa Vietnam y'Amajyaruguru, mu gihe Uburusiya nabufatanyijwe n'Ubushinwa byari ku ruhande rw'Amajyaruguru. Hano rero ubundi urumva yuko ni Amerika n'Ubushinwa byahoze mu ntambara kera, Amerika n'Uburusiya byahoze mu ntambara kera. Iyo Amerika ihanganye n'Uburusiya, ni communiste ibihanganye na capitalism. Iyo Uburusiya buhanganye na Amerika, ni communiste ibihanganye na capitalism. Uyu munsi Abashinwa bateye imbere ku buryo bafite intwaro za kirimbuzi, intwaro ziremereye cyane, zaba izo mu kirere navy base, izo mu mazi ndetse n'izo ku butaka. Amato y'intambara Ubushinwa bafite uyu munsi, Amerika ifite ubushobozi bwo kuyakora. Ubushobozi bw'igisirikare cya Amerika Uburusiya buragifite, Korea iragifite, n'Ubushinwa baragifite. So buri gihugu cyose kiba kirwanira kuba icya mbere mu bukungu, mu ikoranabuhanga no mu gisirikare. Ni intambara usanga rero y'abakomuniste na capitalism. Uyu munsi usanga Amerika hari amafaranga ishora mu gufasha leta zimwe na zimwe muri Afurika kugira ngo n'ubundi capitalism igire imbaraga. Ugasanga n'Ubushinwa nabwo hari amafaranga bwashoye mu bihugu byo muri Afurika mu bijyanye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, kugira ngo communiste ibashe kugira imbaraga. Aho uzumva mu gihugu kirimo Ubushinwa, uzamenye yuko aho ngaho hari communism, ntabwo Amerika izigera ibyishimira. Uzanabona yuko niba Amerika uyu munsi hari ubucuruzi ifitanye na Congo na DRC Congo, uzabona ko Amerika ntabwo ibyishimira. Amerika irifuza kukontorora ubucuruzi n'amabuye y'agaciro muri DRC. Uzasanga amasoko Amerika ishaka kugira gute kuyikubira. So ni ukuvuga ngo rero ni ibyo ngibyo ushobora kumenya. Ndetse si ibyo gusa, yaba no muri Cuba mwabonye uburyo Uburusiya bwateze intwaro ziremereye cyane za misile bizitega Amerika, kuko mwabonye uburyo abasomye amateka barabizi rwose. Intambara yabereye hano muri Cuba mu 1962. Ibi ngibi mwarabibonye ku bantu bize amateka cyane rwose. Ni intambara isekeje cyane yabaye ibera ahangaha muri Cuba. Nzafata umwanya tuyigarukeho turebe ibya Fidel Castro na Jean Baptiste ko byagenze. Uyu munsi nakubwiraga
ibijyanye na communisme na capitalisme n'uburyo bigira influence muri Afurika no mu bindi bihugu. So Amerika n'Ubushinwa bihanganye nka communiste na capitalisme. Kora subscribe ujye ubana natwe 5 kuri 5, ukomeze kugira ibihe byiza, ndagukunda cyane. Uwo ni Jean Marie mwari muri kumwe kuri Urgent Update News.